Wow, unulian tu Pwuhng ko senat kay sakaw. Tungato lukay ang way pakunin Pohnpei. Nan uyakpur kasanti. Te uyakpur toro riyasak payawat. Chansal mo ranwat niyat na silisak paran kauno riyakit riyasak puno. Ranwat wiyaran kaysak siduan uyakpur toro ruwat. Kadang kagan katlamu wak tabang katianan lolo. Ibang ulian tayo dia patuan kegitaran wan paron teres hingga kulian tayo dia ya dolo untuk tengah tahu ya purna. Laran speaker dahil kupurayo nan kupurayo lo ibang patuan sansan. O kot samat so biji lapalap kot yes patubot. Nagat ni kapagata lang o samba o ketki ang o taparagan chorus. Ogaden uyata kita ramas dan yak silsile sagul marka bulbengkan chorus apa ni. Main sangat kuat labalap seperti kebunga marami
Bagi kuburan kalangan naging yang ada naman tit. Wasa koros ansu koros so na may koros. Kara yang atkat kela ilu kono jiran kap ranwat. Yet sebelum nabataran kat pahayir nan. Ko libili ko kaborobor. Atin katin katki yang aman naman tit. Sura git merkot main samat ko labalap restaurant katin yang tit kan rana kan. Kita akan kelepi songkan bukan mountain tit. Oton wayward. Setor dimension marai kapun ranwat. Yalu luom tapi. Iran gaden parna sapun maran kamera yang sarawi. Dan mulai dia menemen itu sana itu berbuat. Kita kelakon dia maran dia tuan pugagan koros. Ini mod dan kalangan ranwat. Pasakan makodangan sansalap sami tuan salakong main sangat kuat levelap tapi supermawan niran kita. Ang kuburat sakaratawan ito kasi ang nauyangkan kasi ang sakaratawan ng isang magaling sabon man kita inirat ang sakaratawan katong o tapat sa niyataan kuburat ng isang ranay kaya diyaw sa karayero katong at patkoros imaran sabon mariros at kaunat suntos ng kumawat suntom labalag Jesus Christ. Amen. Kalangan Senator ko, Senator Pahrek, pagkilaw-law ng tingata, uyag burwot, tayo kakatla mo tayo, Pohnpei sa Chief Clerk kong roll call. Senator Abraham, Alay. Senator Kikwabi Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Sophia A. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Federico L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Latorre, Senator Denny L. Lapen, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendic Tesfual Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Sheldon C. Net, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitro I. Simena, Senator Francisco Sinram, my Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk, kasansan, magtayo sa bulman ke quorum, magtayo kakatla na sa matay uyag put. Amo magproye binga kulian tayo tiyo ya sa matay sa karatan kapeng malad sa karan Mexico kapeng lab tang kubran nanilab sa karan kay puni o wawlap ang kubran eraksyo ko wawlap ang kubran isyo ko on ko sa bulmarlikan ko nanalang ko ang kaniyay ko wow tororo na pala pwede pa diyan tiyak momocho government national state local on ko kabinan Pohnpei Honorable Stephen St. Joseph karyawan kabinan Honorable Mofik on ko siyang kupong nabalap Honorable Nelson Joseph o yang amoy siyang kupong kan koros masaksit itingal wow o Vice Speaker Abraham Floor Leader Latorre o Honorable Senator kan koros langalang Samorop o Leiso Seriso so masakan o langalangan way koros kawiya uliapen ang kalariwat men Pohnpei koros non-chamber wat nan kalal maslikan kalal rakat uktay leo penanan uyak purwat o ipan phone siya samal matay Floor Leader Latorre kalway tayo nan uyak purwat Kailangan ng kupra mo speaker mo na iba yung patu-patu kung kupra itingal kaping ang patu ang kupra kan korus kaping hotel boleh kupur mau kupur sebakon ko kai pipe tu naman tayo lo yung sana mau an ko yung week sarawi makasanti week ni store wat tingal kay wow ang patu ang sabol mo
Sansale bang pron rail so by Tigon Pohnpei. Was accept ngalen guwa bang prom speaker. Honorable Speaker, Honorable Senator kan Koros, bill ngalen guwa wang long samorogo leiso seriso long kasampalkan and way yang kot patu was accept. Speaker bilang patron kan melil wang ki rail kan babali executive kapina kayu karyau bilang patron kamu wang ki rail songkopung melil Nelson Joseph, Honorable Nelson Joseph yang associated kan Koros. Bilang patron kamu wang ki rail lapalapakan babali FSM government o local government kan Koros. Speaker kargua awat orang men Pohnpei Koros makat Pohnpei o bilpat mas ligim Pohnpei. Men sakara kubur mau mi speaker cailengkak el mi kubur ki channel Anton rang isu and special karya isak tayo untuk karya isak kunungut cailengkak masa ni was apelman kita. Chancellor mo kamagita kaway din floor leader Ladora, Koros Pwuhng kamagito, masani A, Uwo, masani So, pag kamagita Pwuhng, Trebang Katyan, and masani Ben Journal, and Ran Kaisu, floor leader. Kalangan speaker man kamelele na journal word nintuwa na uyauta ro sanamawari menenkak yata kamagita lengkak ring tumason pa supplement kita journal takar na. Chancellor mo mangyayar kamagit channel ng ito masani Ben Journal o sa bulman kita, Koros Pwuhng kamagito, masani A, Pwuhng, masani So, kamagit Pwuhng tayo sa bulman kita, sa bulman tayo Journal, and Ran Kaisu. Kamu'y floor leader Ladora. Kalangan speaker man ngolwa untuk tuwa ta bang prong katuwa men sakara ko purmaon niyo sakara ko purmal dahil ang kakrop sa bulmatay kalantar katiyam bo na itum ng palimaw yung governor communication ng takar yaman. Chancellor mo kamagit yung miyaya tayo ng katiyam po ng palimaw yung governor's communication po yung yam utupan kamagito tayo katiyam po ng beisip ng palimaw o ibang po na siya chief clerk. Governor Communication number Nopki, Kulisa Kualula, and Kulisa Kualu, Mepet, Transmittal of Emergency Declaration number 2026-01, Attorney Town Museum Team Finance. Kalangan chief tayo ng katiyam ng masanabi ibang po na si floor leader Ladora. Kalangan speaker tunggal wow sa palan tutuwa ta bang promal speaker men sakara promal patuwang ngata kamagit tayo lang katiyang masa ni governor communication number 5 kasi di sa Kualula bilang resok kunay. Chancellor mo kamagit yung miyaya Romeo utupa Koros Pwuhng kamagito, masani A, Pwuhng, masani So, kamagit Pwuhng, Trebang Katyan, and masanabi. Amona Trebang Katyan, and masanabi, and Chancellor mo communication democracy sa Kualula binyari sa kuno figure assign na sa bulmatay committee and moni. Honorable Commissioner Speaker. Magkuburay ba po na sa mga chairman court? Kalangan may Mr. Speaker. Tungal kamunay pan patro kung kupurubuin patyan sa mamasan ng kosong sa karan kaping kay panawa mo patro nila. Tungal wala pang guru may Mr. Speaker, Medal 5 Speaker, Floor Leader. Tungal wow toror pan kupuran sa nalay mo Chairman Edgar, Honorable Senator Michael, Dukon Pichor, nasa Pwuhng Senator at tungal wow Medal pang kupuran kambakabayan Honorable Senator Kadkadaur. May Mr. Speaker, essential o dapat Governor Communication di mapusili sa Kualula banyara sa kunaw may tan kasandin kabina nintuwa na utut doon ruwasin tosan ng kasanat iralaw isak silu loritik tuwaw may kasanadir may Pohnpei pankadiyang ng state of emergency Maori Pwuhng Science Woodland wasan kit na Seratar Roson Mau Seratar Mawin wasakan na patro tagaytik wasan kit santiyan paliyaset paliyamar o ananin apod na karwaro.
Mr. Speaker, puriyaw may kila dahil sangon irar matuwa damat puwagi. Essential legislature nan pariyaw rakila kamanata talas lopisinan limagit. Magkabina sudah tatangki yang masanki. Nan kamanamandahan mo nupukat. Legislature bilu katala ko senat may kwelben masanki panuyala upuko kasambalin PTA. Essential may right on the tawagin PTA kan ko kamalti. Ari may Mr. Speaker ipay kasal nan ipad-padawan tatawag Kuya kasantin legislature miyaya rangapol penwasanki sumpariyaw sa tumagit. Kada daramot kay bang kadyang nan state of emergency nan sangan rairwot akin sapatata kabinan kaktatang kumoni sa dilib-libin. Essential nan sa matay kasantin tatangkan atay nan siyang iche monin way when kakapali anan kan na way sabal manti. Dito ranwat kay katiyam nan emergency kuwi olan wasanti. Ramai Mr. Speaker ikapeng dia sanang kami moni o sama kami moni ang kak check nipisetik irakan me eleta state of emergency. Mr. Speaker, abilikin sainsal me nanasyo me emergency mokit mo ni bilikin yang sainsal nan kawit wat ito wasagis magkabinasayar yawan mo ni me kubu-kubura pantak tatok apo sainsal me legislator kamantar nan pariyaw niya bad panatala silop dimanen wana pali wasanti mintuan PTA panapali sainsal ranwat kung tatawagin PTA choto kakamal pisang araray tatawag yang aki irail kan maging yang choto sa kulpan wasangki ipay kasalwat may tungalan kumay Mr. Speaker o mutatawag ya pol yang sa mukamding moni bahan lukay yang kupur kores kailan kak karorong kira kasabalwat murin sa sinaranwat kamera na kupurkan metodo kuwi Pilkitay senador kan ganyan tadang wasanti ito essential wala apple ben wasanti na makit ansawad so kamera lam anana and we at tatawagin wasanti na emergency tatawag po kat koros na essential nan men kapesawad akaga magmugit niya so emergency po chete miyaya Wankala sila pulimanan miyayar pasanti yang PTA yang tatangsi. Ebilisan nan kosanet sudah ready PTA yang kakewang kalikan na yang agi PPA na yang agi private sector parang kakapaliata anangot. Pero po entara may Mr. Speaker ketekan ng samatay kumpulap. Pagkatay ito biloyang sa kanirayan magkailoyang anso mawasangki dulita. Ang sumawasangki lulita moni makapinatatanggo po na paligo wasangki ito lalataranwat kaya report po ang legislature essential no moni kan koros maguntatag na emergency report pag nuyaw ito ang legislature irabukat may Mr. Speaker may manpagawan tanan masan pen tatawag kasambalwat o sa mga kami moni bahan patuyon tatawag ito apali nuwan matang koros kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl Ben Patrawan Pwuhng Chaidan ka kan kolokol ano pagmao meniyang masan akawatan dilibe kan kaksya na mao o iban Pwuhng floor an kakyan siya watch kami Senator Perez Kalaran ko bro mo Speaker ay tungal sa karadaan katunguwaw kasi ang sabon mutsinir Pohnpei kuburan sama tayo po lagalap. Pwuhng gong speaker, Pwuhng vice, Pwuhng floor, Pwuhng yang ay honorable members chorus, Pwuhng railgan na yang padanan color ranwat. San kiyan cuma uyay cuma ran maun isterong
Tohnway Pohnpei Pohnpei. Goros mayang PPN sa material radio sa social media ranwat and when Pohnpei lang nan way loud kan. Mr. Speaker, yang tuan kapunot repeat declaration na ito model ranwat. Jadi tuan kawai na niralaw isak payon sa niralaw isak siluan sa model pawasan kusanet me kabina sa tongki mene nan sabol magsilugo pan patugutuk silu and pan niralaw isak silu patugutuk tuwa ura patugutuk silu dia sab model puko Legislature ki mana-manin pocket sa kisang manan sound declaration words. Riman recommend pwede civil baruan strategy me kabna mototongki dahil common bogi Easter. A declaration word for order niya mana-maner niya issue declaration word kira-kira tao ko moni pasal sudah lebih-lebih. Jadi ibaruan recommend yang kami di, saya cina anu kolokol, so biar korong-korong kaya. Saya anu ya taruh solution, saya banatap revoke dengan declaration word. Itu hal kawit, kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Perez, Mamawar, ayon po na sa mga Vice Speaker. Kalangan Speaker, ito ang sekretan kapung kay po niya uwaw kapat-kapat. Check wang kan kami wang ki law leader wang ki kan bakapayan honorable senator kan wang ki right kan pati ang chair mention ranut nan kalari right kan pati ang chair nan men kapya kan pati ang ran mau Christmas ang Pohnpei chair kurus Easter Pwuhng Speaker nan kung seglan ayupanan kororong na ipatiyang napit wasangkit sensal na irawo kapwayang kampi monyo environment kaya may gila siya na environment dahil biyang patiyang dahil yung nagkalwag kawit kan koros para tao melet kapal nagkad supay nan wasangkit Namun sensal na niya kawait o nga pulpen o sangkit na ele sensal yung communication na yang declaration na pasipang project. Nan mamasin pa na ni Pagwan, masin pa yung bilyang katsrano. Namun na bijail executive yapen process yung taropuyakan na kuliti kawitan pa ang kak tatogan kakto la melel wordin siya kulukul permit may taan tatogan eri nan wewa bename situwalan rando di sapol mangi rabaan sabalay ral pleo apali tatogan pun kamagut yepen kawitan na sansalero apol ben kosangi ni kemsuglan iya bro i kawait na sansalang kamiti executive kan sa palay rail songan kamatang ko kan buwan tamang kasumbal ko kung kawait na paratasang PUC niya rail yang check magat ya pulpen nan wasangkit iwasan ni patungan kasumbal ko ni mensair ng Mr. Speaker nan kawait na siyon PUC patungan tarano wasangkit ay subu patuyur ng kantisin yun na utang kapar nan communication na child na yang wato declaration word pagpagawan silar wasya nana child create wasya po ang kawaitin siyon PUC kemikalkan na nak penerpan wasangki itu
biayar keter napan lul tua ceran sih kak laut sang disaster macam witnesser ri kesempal juga adil tahulau kawit bagi aja selar kak kemata-mata tahukan bagi dia pen proses interape ayo kawit me CEO pasungan tak ayo declaration an kuan kak us tahu kak ini resursnya asal ini kesempal lagi magcay bam beliau leyong sangon kapal magcay katetayap tak ong nan wasangki riwasan yang kesempal lagi ia bentuk tau kemaman magcay bam pengat tiay sukset yang kami lelem sudah nak pali kapal magcay sukset speaker iman kami lelem pagpagin kabina niya pagpagi kawai duit amen yang kamitikan po challenge kak iupen apali wasangki iupen mo niya ba challenge kak apapali mo tamak challenge sobay hintuan kawai tin PUC mga wasang suban beliau lulita laut sang dami uya rati jika sampai speaker purasi yang pacawan lulita ipacon na jangan payama po hango ulang otong isap nan kolonia dapelan keteryumo ayat pun maulang wasametangkan takuya amo tujuh na pacawan dami yang kesembal bi abulban wasan itu kejalan yang pacang ni aisu karwaru ia peagan korus banyak ujung jalan pacang ke benar kami kan jalan ke kapali wankan korus abulban wasan itu kosanti metan apali long term misalnya nan kawit jalan apa apali lagam pali riai jual match speaker kalangan Pak Speaker child kajian masa need ma communication ima child kat lalu jalan masa ni communication kamu Senator Simon kalangan kamu Honorable Speaker mana itu patuan sekarang mesin ramah Speaker men pagi kami beberapa item masalah some people ni wow tak patrol sebelum mereka jalan milam mereka ramah kemudian itu kemudian kan problem Pohnpei Speaker Legislature Honorable Senator kan chorus patuan Pohnpei kan yang betul session rawat kepada kalangan Speaker Komputer Patoria kesampal ki Masriban Raya me Patuan Legislature Ajax di Patuan Taman nantapin sompongan maset kopna kot wasan tepat wasan uya sabun state of state suatu alert yung uya legislature na itaman namiya me kot porta ay sokoran Patuan communication with media attachment yun we are reported wasan people sang option EPA so kakyo kawit emergency declaration ng kawit merapagi firming up and sap kalau nila space o katagalaw po suwat na niya so ito wasak may kasalita ng kabla sisula ka control emergency declaration ang anong yun ay patuan niya we paturak tuwamet songwit kin we awu puwagi and napata mun puwagi we yang kakapuwagi mekot ba we kapar ang tunwe damit sa insyal tuwan ay kataman pan full damit chairman of finance masan miya monim magkain kita o may talang PTA po na paligid pero wasami kasampal ki Speaker emomong me dala sililop yo wanon emomong me tatok me anane ang sawat we awi me alot at declaration wood anane manpower nan
puik riau kita bersama kron tato ke PTA wayo ka kamal ari liai patuan wat communication di mo pisli ta kwalu da belia ri sa kono may sa ko sila ka pato ka bana yo wasa me tay ko chang yo okay ko to tay ari buenale kita anana utan mangi dama utan niyo wagi emergency wood office kami bang kawal di kapna kunang emergency sa kalawin ng yawi ito patuwantan ng kapung ng kawal no imerawya rabia kawal din around the outline sa abo po and that open up space or reduce order what would be kapna said sa puno pagpad mo ni mes sel na sa bulbang kapna declaration with tano office ka rin sa kita mo ni liyaw mo magselkot kita or imen pagi committee finance po yung may kotin assign on the right of what aran milaw matag pagkailan na ang kakchok o counter tama niya kung imen yan patuwan niya utan inang nabawat pag recommendation may kasik may ibiban niya short on emergency declaration Arya imi men patuan eukiyang nana sa nang irawat kasapal wat may kang rawat kita. Kagan ko. Kalangan Senator Simon, floor leader. Chairman Carl. Kalangan man Mr. Speaker, itong alwa sa bal bangko puro mo yo bangko puro kan kores. Patuan man niya mo ni ban patuan itong al iramabit kasantigan man legislature we ayan. Ay patuan mamia point of information yo mentor chat kung wakatayan or Senator Miguel anak kapureso kalangan may Mr. Speaker. Kami Senator Miguel. Amgo bora boy itake point of information boy imanale dito kawait and procedure and tatak pag motion of Thailand masani rawa pa sa inang finance arso men uyaw bukay pay naklar mo pen kag proto Thailand ke salataken masani ko prela kawai ni uyaban tatak na ebelken karwarula itong alakam kubra boy kamel man rule ni ibang kawata pa ay ibang piltaki speaker I patuan kami me ira kasambal yumet declaration po keruasin kawitan kawasan kosenet maran taba makasanti kailangan ke Pwuhng kasore sang mana takaray-rayla ang nitatakan pasan na piruase kabinagak toke ap niyaban nagtatogo aban kawit yawasamoni me tatangyo por replenishing yawit aritama kasambalan sawit Mwen kamtin finance and taula o kawit ni robotyo magday bang kasure sang manan rawit o men katete koros an gaksansay o tay bang mamasa niyan sawit tubsawa mimren kamtin finance floor ban utan kawit and motion ng korporato sang finance pagdalang kati nintuwan tatak Arya pagdatal taula o ba iman paki dalang kak assign finance orang ka kawai itu ni robot yo tam ko ta bang ya iya Kalangan pa speaker chanchan me speaker assigner communication no po kasambal pen irawat o chanchan makosan din assignment kan speaker me ngalen ki kami patuan ki nang calendar bo ki kasambal irawat taiban ma seni o sabun man kita kaprolang committee finance Istra we may assign finance test kak masa ni. Yote kacama ng kamal laban ng speaker. Dahil o imenta ki dahil kawatan nila mamailkan makmalan masin dahil kakan we pa ni. Essential memen me pan patuan speaker sudah kawatan nila me ainin kawela ancho mekan pat-pato senator men pan dukuluwar speaker sama senator Miguel kuya. Kami sabit. Kaya bang kombal.
Valero na supplementary Yakupur. Kami Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, we the motion. Supplementary Yakupur in order for the water and calendar and communication. And then, but one we had the Kamokit and the Pwuhng the mass event communication with Santan and calendar, Kabralang, Kamadin Finance, and Gagro Port, and Sumata. Chancellor, Kamagit Senator Perez, Thailand returning to Mass Governance Communication, Lima Pisilisa Kualu, Lebania Riesa Kuano, Pagiame Utupan Kamagito, Koros Mautung Kamagito, Masani, Pwuhng, Masani Show, Kamagit Paitar, Koros Mautung Communication, Lima Pisilisa Kualu, Lebania Riesa Kuano, and assign lang Committee and Finance, Mr. Speaker, assign Yanger, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamagit Paitar for Governance Communication Lima Pusili sa Kualu, Lebania sa Kuano, kana sa ilangay sa Supplementary Committee and Moni. Kami Chairman Cor. Langan may Mr. Speaker, ito nga raw sa Parliament, wow karagarak bago magteka kamalin na banaso. Kailangan may Mr. Speaker.
Aler nan supplementary Uya Kupur o mona try kumaltik try kat pan governor's communication o iban po na si supplementary floor leader Kadkadaur. Kalangan speaker tunggal wow sa palim patpatuta bang promo bang prong kat kasong balwat. Bilman wongi railkan na pilchancal ranwat mele lol kasong bal koy li kasong bal tay nakap manakap koy na kapwa sa rail ban chancal lan so speaker man sakaro ko burmaon niya man sakaro ko buramal dahil lang ka crop sa palmatay kalantar o katiyang ba na item ng paisak kuno yan so nakaturo. Pahrek man. Chance lang mo kamagit ang supplementary floor leader Latore kailang katyan po ng basic kuno pwede miya utupan kamagutok try katyan po ng basic kuno iratoro. Floor leader Latore. Speaker kalangan man ang siya umaw torta atong chairman Kamarain Senator Simina Pwuhng Batawan Katrin Walian Kamuyo Mamoto to Kapasa Rail to school ko sambal kay patubang ko promoel tango ng torta atong Kalangan floor leader Latore hill floor rong chairman Simina. Kalangan floor leader speaker mo na iban patawan ko kawat kayo katung kiyang ranwat pagi kuburmau and Samadhail Court, Yes, Sansalong amendment katrail del ranwat. Ay dungal sakratan wow kapatapat kaproto sakse tuon kun kung vice speaker, floor leader and other members parusian. Padrawan ansyo mau set kuyanggak ulian committee mo kutay parusian no kasamo Israel kan na kadreng trail mensangan ranwat melel programen TSP sang metalini my school. Pone sa Israel sa Batangkan na uyabol pensirikan Israel driver kan nadliyang itanto sirikan barangkak lel wasaksit arian subset men pone sa Batangkan na rawya tutors ng sirikan ye Lorian Rutov Randa Rensley Israel sumatangkan Israel driver kan yung Salsin Peter o Suwander Joseph Israel kan na uya driver om sirikan pagkutay ka sa mo Israel sirikan o Israel kan karus mapadeng uya kuburun mensangan rano kalangan speaker kaya kiyang Israel yung labalan kalangan speaker Chairman Simina dan kabura yang floor leader kalangan floor leader. Floor leader. Eu me plato bang promailan sokset mintuang kawitin chairman Simina mona day bangkay raibilman melel walianti komui elel delegation madaling manawal senador pon elel kapungong irail ko makabasa pa sansaler elel sirikan waya ke Pilipin nakmail sansal kidoranwat nan pasanyo ko purun legislator wat mon kadal bangkay ralata tokwat angkak sansal me ulia babugat kau na batal lubon pilawayo kapimpiliyo an kakasamo sa bul mamail melela may tungal patoto katto nan wit sarawat lubonin pilawa limaw masansal ng bukong kaway ito apaliala ramas limakit kapimpiliyo uyak kaping lapnan lang ari may lang kakchar kilawan tamis sansal may speaker melel talaga yung matalani masakala talan talaga o sakarki Speaker man parang niya tak kumagot dahil lang kamalgisan nan yung kubur kasampal ng ranwat o subject to call. Kam kubur floor leader mo na iban po na sa kamagot memye ay iban yang patreng kami ensansal me Israel sumatangkan no sa school kan patuto legislature porang kak patrowan yawasa mewasan kawata ko sunmet o uliya Israel kan nan wasan kawata ko sunmet
o yamumun patokan kawata kusunnet ekan kamanamanda. O ni ansyo water and pil Pwuhng ulia pekan melelu ulia ben buin matelenin. Pero mo na ipan ulian try tiyo pona siya kamakit mamia akom kupura in pona siya ulia ben matelenim kan poran kakan mamia maasin takawait o sharing school kan rendlikak sabul man ki ansyo ma mo na ipan pona siya kamakit iban mo na ipan pona siya Israel and kakata chancel Senator Net ulia ben matelenim Senator Perez uya ulia ben matelenim Vice Speaker Abram uya ulia ben matelenim o Chairman in Finance Senator Carl uya ulia ben matelenim ariban po na si Israel ma kamu Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker ito nga wasa bal bangko puro mo yo bangko purakan ko so iba diyan ko purakan kasamo Israel sombatangkan so napolkan mayangaki isola puro matelenim Pwuhng Rail sering school kan may Mr. Speaker asansan sering school pukat seri kay may pilipilita puwagi haray puwitan na ray tungal school dan yang Pwuhng program in TSP o puwagi kasandin delegation in Madilnim kasanedier may Chairman Perez may Bampiluya Chairman in delegation ay kamelele may koneng melel and kakpata delegation o uya and delegation na tungal Pwuhng pwede ele anso motomotwat arlela to uya puita laut ang heat no uya ulia ben madalnim pang pramay nan session men sang rang to iman short card my Mr. Speaker ang pang pramay tungal Chairman Mau Chairman Pahrek Chairman Carl yield floor on Chairman in Delegations, Senator Pahrek. Kailangan ko mo speaker, kailangan ito ang Chairman Mao, Chairman Finance. Gaan baruan songan bata delegation matinim tuan sakaratan siyang armoy. Maway men baruan kabroyang ito ang sakaratan kapeng wow pan kubran sa matal ko labalap. Pwede sabon na kasandian ranwat na ibig sabihin batuan na sirigan pan Pahrek kat kasambalwat ranwat ito ang one go speaker one gi vice speaker one gi floor one gi honorable members chorus Ilwaw Toro and Gaptoke Israel sambatangkan na paduan sirbugat paduan tong motor sirbugat o pilwan gi Israel sirigan chorus yang Israel ranwat One iban paduan tagitan gakton sa Israel la pinansan gi an sumao o pilbaduan ay tungal kaway tong sirbugat Kapag kita memail kasandian ranwat dan kak visit legislature kaisa keo, pagmain kak observe ame wala pamain dan 11 legislature kinuyan na ewe uranakan. Nagkasambal sang met pagyamail nan siyang rabag kamarain ong main kak anigi wewa mau pagmain ka kuyala tuon way katapan o unsang kay amen katapan kin kumain wigwat uya wig sarawiyu na kahit kita laramas makusaneti weekend Easter na tapier ayo ni Palm Sunday o kawait and uksarawi o kumal sirigan na 11 patag ralauteu so to issue masa ni magamen lalagong la kautan ban lamon ge court kaide ye lamugin ye ban alunipong lamon ge court wo ki ban nana yen ga won ge court u gota masa ni
Yamamon Evan Gak in the May, Ipagong court, Mishaka Kilang, I have Shituka Pagong, Mekilang the Messay. Seriman, Kawajan Buksarawi, and Epshur allowed Wono, Rajutu El Payu, Ime Masani, Sirigan, Yamai Pukon, Siri, Kakaki Sama Moinom, Puko and Poitamau, or Morware in Santa. Re, each of it Lalagong met Pongomal Sirigan. Yamai Lelanang classroom, William Baba Nono, Ye Amal Shamatangan. Kawit Miragin Piang Kumail, Shirakamelam, Mia Kawit in Paynet, Ye Kawit in Tiaxwat, Absambukat Koros, Malanga Wawagi, Meuya Ishan Adail Mamaur. Re Nagamail Wia Sirike Mendalagona, Maitamaman Iragan May Patoan. Emsagla Irayu May Patoan, what Liginan Pugo, Patoan Wai May Patoan Watak, or where Wagi, a Patoan. There is a way that seemed right to a man, but in the end, he's dead. Kawapan Pohnpei, Tama Kalamala Pwuhng, Kadkadaur Kalang and Mela. Re Anso Mao, weak mom, Magdal Patang, Ye Jongal Kawitong Mal Sirigan. Ibaron me Palian School, Il Komal Wigwat, Uranga Wangi Wigwat, Sarawi. Re Nana Mail Van Komal, Mail Purawi Agumai Check, Agumai Wrong Ilan Pel, the Chakasak, my lesson Sarawan we are. And Balian Pros, Sarawagan we are in the mention, morning showed. Then Vagak Malangak Patang, Kiropugat, Mokosangi and Wigwood. Emchakla Protong and Moluat, Malme Van we are Lakap. Hey, you're loud aloud. Karanyang Bilban Mela. On and we Matilim, Kidala Nanayer, the Bubulgan and Gak Osanatier, Ya Arai Dream, Ya Mail Oraman. If I don't me, we are Eutiak, Nan Palian School, a man Syrian Gak Osanadi, the Osanatier Ya Dream. Ribaron man and school in Sabolap, we are Vice President and PTA and Schoolwood. Sirigan, Pinargian Sumo and Gak Kosiata. Nai Shota, Isai Baba Nono, or Tame, I dream. Rema, near and Pwuhng, Matamatawa, and we are showed Kokusana Deuran, Kana Kapatayang or Muramano, shown Kokusanetman, Anane, and Gak at least, and we will give basic Kosanet, and we will Kosanet. Mel, my Mating one, Malana will Komas, a child person Kosanet. A child person Kosanet, you're allowed Isak Lamau me, and person Kosanet in way Mating. My Bernana Esset and Dawsonwood, Tame Ruase, Pugon government, or Pugon Kutalamas. Naivan Paruan, Totula, Kaukawewe, Yamonon Banwiala, Wille Peuran, Amanel Wasapon. I meant challenge Kumal Sirigan Ranwood, Eu Pugon Mapal and Gakira. Niomban. Matamatawa, Kotokotogi Ganuela, Wille Bearman, Tamataman. I've been Puksharao Kosaneti, 11 Batak, Relaut Wono, Redutuk Sidiak Silut, Sidiak Tua, Manokala. Aramas Kinusush, when Rabag Kuburan Court. Ayimula, Court Magin Gotten Kosaneti. Ere Malabali, a wild trim of Tamataman, Muskauno Court, Magin Gotten Kawiwia Makers. Similvan Mot Wasat, Similvan Wia Pevina,
Simbawiya Lieutenant Governor, Simbawiya Doctor, Simbawiya Wambaran, Samadak, the Bugotrigan. I met it all, Walian delegation, all legislature would talk away to Marsharigan, Paroto, Ranwood. I met Baroan, Turkey, Dilanka, Katkiang Rail, Lapalan, the Bolopon. I met Speaker, Kalangan delegation Matilini, Mia Memen, Sabachai. Kalangan Senator Pahrek, Chairman in Delegation, Pohnpei, Raymond Pwuhng, Miss Rita Harris Haddi, Noya Project Director, Pwuhng Kawit Mau, and Patok Mamia, Pahrek Sumbatangkan, Tonapia Paligan, Sherry School Kanepakan tribe. Imen Kongongo, Namia Sherry School in Fix, Rendikak Kawit to Rendikak. Namia Sherry and the Majors, and Bilkak Sansal. O Pwuhng Patok wood, Omai Tapiata, Kalangan in Kupramai, o sa Bilbangka Tamo, Sherry School in Fix, or in the Majors, Marapitan, Patkot. Kalangan in Kupramai, Tribal Malabolo, so Sherry School. Imanan bil Sansalatan and Monay Pampona sa Kamugit, and Sansalang Legislature, Hamelel, Honorable Senator Kan, Mamia Manakap, Men Magtail Hirer, and we are Amen Supplemental File Clerk, yay Mr. Mason Amor Jennings, o Patrang Tairan, what you mean Patroanang and Patrota, Pugmaidan Kak and Mangala, Manakap Meno, or you can take it. Kalangan and Senator ko, o kalangan ng Manakapo, o kalangan ng Chorus. Baan po na siya kamagit mamaya, Thailand kakan. Ritsungiti sa Bulmatayo Yakupur, o sa Palpane, subject to call. Chorus mautung kamaguto, masani ay, uwang, masani so, kamagit paita, Thailand kamaltier. Kalangan ng Honorable Senator ka, o Chorus mayang patang Thailand ng kalariwag. Bulmatayo Yakupur.